Kurdistani van Haini dinu hem vatan Rev khastine çavin khuji Lewra divin bikne wiran Rev khastine çavin khuji Lewra divin bikne wiran Bomba umayinu le'agam Bikneri yudkani am Da gelli Kürdistan temam Bükjüm bi katli am bilmam Da gelli Kürdistan temam Bükjüm bi katli am bilmam Gündi karaj davam şeref Van khayna kirne hedef Hırkalu sebiyu merdi hey Kuştin bu bomba umayna Mayneke gelek mesen Da girti burkinu miren Derya stil devci kiren Kir katli am kepir giren Mayneke gelek mesen Da girti burkinu miren Derya stil devci kiren Kir katli am kepir giren بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أميرو جبو روجكي پر مهم أم هاتنا لجمهف جبو في هوي أم جفيانن جبو بيرانينا شهيد مين عزيز قالي برا از فينا دو حضور آواده كانم شهادتي بدم از كانم فينا بفيجم جبو ما وقتي تي قوتن كا بحثا و هفالتين عزيز واني هم بهغربون ووجوان حستكر وان جوا حستكر كاد در حق الشهادة وان ده شمرا وقتی هندبین تشنا بویژن وقتی هنگ شمرا بحثا وی هاوی دکن از کانم بویژم او مقام شمرا دبه مقام کی گله کی گران بحثا شهیدا قالا شهیدا جبو ای توان مانن از تخمین دکم گله کی گرانن ده عین حالتی روحی استیدمه هونجی دوی حالتی دن ایرو نجبو خاطر اف عزيزنا شهيد بونن جبو حزناوانا مهاتن جمهف اف عزيزنا جبو اسلامي جبو قرآني جبو دوی عردا اسلامي ده دين اسلامي محافظة بكن وانا روحي خوف هدا کرنن قالي برا بينا باور بن فرقيا و شهيدين عزيز و فرقيا شهيد اصحاب بدريو
أصحاب أحد تنه لورا أو شهيدك اللي دورا بيغمبر خدا جويابون وان ذات عزيز جبو بيغمبر خدا جبو دين خدا جبو كتاب خدا محافظة بكن لميدان وكا شيرابون وكا حمزابون قهرمان بون قالي برا فرقي أفا شهيدانا چي والله أفا شهيدهان نجبو خاطر أردو آخا باو كالي خو جبو مدربا خو جبو بزي خو أنزان جبو تشتي جاهلي وعزيزانا جبو في هاي خوينا خوندان قالي برا ام گرک باش ببینن خصوصا و خورد می نور رابونن خونه گاندنوان و زاروک می اشپیرتین وانی خونه گاندنوان گرک ام و پیام آوان و مساج و شهیدنا گرک ام براستی بساغلمی بگینن وانا یا ربی اف ذاتهان اف شخصهان ام شاهدی وینن جبو دعوات جبو دینت خدمت و خبات کرن و دویر ریده مجادله کر و وی هویات حضوراته ام دخوازن ام شهادتي كواني لدوخ بيل يا ربي تو ملائكي دعوة با شهيدانا بك يا ربي تو آخر عمر مدى تو ما بشهادت بحضور أخوة يا ربي تو دو مشاهدة بيل جبو شهادتي اجمر بك يا ربي در في دنيا هاني ده تمام خدمت و خباطة ما برو جبو دعوات به جبو دين به و جبو في هاوي جبرا مال ما جاني ما وعيالي ما وزاروكي ما قش براد ريا دعوات ده فدا بي يا ربي يا ربي تو عزم وغيرتي مد وتو ما بروكي سبي بحضور أخوة خداي عالمي ما قشا لايقي جنة أخو بك خداي عالمي ما قشا دورة حوزة كوثر لهندا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بجيبين جمهف خداي عالمي جوا قشا راضي به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت پرچکی جا آگر ده دستا بو او کسی که به دینی بگرتا بلکی دشوتی بلکی بماین و بامبایا پرچه ده بو بلکی خویناوی دهات هرکاندن خدا عزوجل ده آیتی کریمه ده در حق شهیده ده خطابی مدکه و ده بیجه استعیذ بالله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونزن نكن كوان إنسان دریا خدا عز و جل تین شهید کرن تین کشتن مرینه وان مریزن نکن بالعکس او صاغن لبا رب خود خونو بدخون كيف خوشن جبر وي تشتك خدا عز و جل دايوان وان نعمتك لسروان باران ديه بله قالك انسان ده تاريخ اسلام در حقو دبر دعو دوزا خدا عز و جل دادان او دوی اوغره ده شهید بون جمره بون نمونه و میثال الهی چواوان شهیدا سوز خو بجی آنین توی سوز مجی بجی آنین تن نصیب مبکی یا ربی الهی نفسا میا داویه ند نواجیادا نل سر تجارتا نل دو مقام دنیای یا ربی بشهادتی تنصیب بکی هم بدن یا ربی تقبر مو مسلمانا نور بکی یا ربی روژا محشره باوریا مهیه